Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bawa syiralun mabalum. Abusi hana senang ngerti. Sampo pajan pun abusi hana senang ngerti kebang lahap laknat tilah mudi mesra. Karena but yang kali gepubut libang lahap mudi mesra nakeh fitnah yang menimpa tuh busi. Fitnah yang ka menimpa atuh abusi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 abusi difonis libang lahap mudi mesra bak kafe CIA Kanada. Sehingga tahun 2019 nyo mantong urung tebar fitnah atuh abusi. Namun fitnah yang ka ditebarkan ke abusi hanasit bukti. Namun abusi na bukti ke urang yang kalih ba fitnah ke abusi. Na bukti dan na saksi hudip. Bahkan abusi kalih diintrospeksi li kafe CIA intelijen Kanada di sini. Dan segolom diinterview lun li kafe, segolom diintrospeksi lun li kafe intelijen CIA yang pernah berdasarkan pun diinterview nakeh rakan getanyo bangsa Aceh. Dan maka yang lun hujahnyo nakeh lun lawan fitnah yang ka menimpa teh lun. Hai sidram tuah. Nan busi. Ya, nada busi kan? Nyo sengaja busi pakai kacamata supaya bek deh kalontrang li abu mudi mesra karena bang lahap mudi mesranya hana gutri busi. Jadi abusi sengaja cit abusi pakai kacamata supaya bang lahap mundi mesra bek geturi karena gonyan gepegah hana geturi abusi. Maka abusi pakai kacamata hasil dalam tua. Yo yang boleh tabahas ke ulama-ulama zalim. Karena ulama zalim jaitat ka dia Aceh. Pu syiralun bangsa mulia bangsa Aceh puna jaintat but bak dayah mudi mesra sama langa. Menyona jak but budaya mudi mesra. Bek tua neba peng, neba wang muka pun 6 juta. Ya yang jak but bak dayah mudi mesra pakai wang muka je no. Tamong pun 6 juta, menyo han lewat je tubuh. Yang menyo mesiji han lewat mintat anu kenan bak dayah mudi mesra nyan je tamah 5 juta tu akan lewat lam dayah mudi mesra nyan. Yang dayah mudi mesranya nakeh dayah kufar. Dayah yang pernah gerong kutuk oleh Allah. Yang bak dayah mudi mesranya. Mungkin urung drone hanana tepu tapi abusi di sini. Abusi di tepu mendung. Segolom gelaknat dayah mudi mesra. Di sini di Kanada bak abusi poh 10 bungoh. Abusi mohon doa bak Allah. Abusi mohon doa bak Allah jika abusi bersalah nelaknat ke atuh abusi. Jika bang lahap mudi mesranyan bersalah, maka ya Allah ya Tuhan lon nulaknat si pepe atuh godnya. Namun Allah gepetruh doanyo, gepetruh doa busi ya Allah. Terima kasih ya Allah ya Tuhan lon kanu pesampo. Yang tahun 2015 abusi pernah mendoa ke dayah kufar laknat tilahnya bergerong kutuk ya Allah. Ternyata memang gepedih nyata ya Allah. Gerong kutuk ya Allah atuh dayahnya. Yang berdasarkan lih tebit media kufar laknat tilah fitnah abusi bak media Mudiatul Fatah. Yang urotunyan abusi mohon doa cit bak Allah. Bijak ba fitnah ka abusi giak pegah ka abusi yang kon-kon maka abusi mohon doa bak Allah. Namun Allah kabulkan doa abusi. Terima kasih ya Allah ya Tuhan lun. Karena petunjuk karena pedih jino kezaliman bang lahap mudi mesra. Yang di dayah mudi mesra nyan jino lom nata dengo mu macam bago. Yang anu dayah mudi mesra anu murid dayah samalanga di telepon keno ba abusi na pengakuan na pengaduan ba abusi. Di pegot pengaduan. Yang lam dayah mudi mesra nyan kagak peharum makanan. Jika anak murid dayah mudi mesra dijak kedih ukude samalanga, dijak belo barang makanan, dipuo kenan bak dayah mudi mesra nyan gepeharum. Karena han gebi ba barang makanan kenan bak dayah nyan.
tujuan Bang Lahap Mudi Mesra nakeh untuk pegot bisnis lam dayah Mudi Mesranya. Gepa harum macam ni cuba fikir tiap ceram tuah makanan jino ka gepa harum li Bang Lahap Mudi Mesra. Padahal tujuan ti kafe mi jakrunya nakeh untuk dia pegot bisnis lam dayahnya. Anu murid ramai, anu murid jino kena ya pegot ke customer. Ramai anu murid, ramai dena, ramai peng, lepeng. Nyamban kabut lam dayah. Pu dayah kufar laknat tilah. Ya Allah ya Tuhan lun tiga tu nurham kutuk tu dayah laknat tilah Mudi Mesranya. Ya Allah ya Tuhan lun. Nu petuh ke tiga tu doa lun ya Allah ya Tuhan lun. Nabi ke kutuk tiga tu atuh dayah Mudi Mesranya. Nu tanam Siti Lahap Mudi Mesranya ya Allah ya Tuhan lun. Ibana senang hati urung don. Kalun hina Bang Lahap Mudi Mesra. Menyuhana senang hati. Telepon na busi. Tamu habai no. Yang baik temena. Menyo temena abusi hana gelak. Menyo pele debat. Pele tepat-tepat. Tepat-tepat. Hana perkara. Dumpu terjelaskan. Yang Bang Lahap Mudi Mesranya cukup bajing. Cukup mengharam jadah. Cukup mengkafe. Cukup meyahudi bot. Lun kejut pekafe Bang Lahap laknat tilah. Lun pekafe Bang Lahap Mudi Mesra yang membintik-bintik muka yang pajuh riba ya. Lun pekafe binatang yang kafe meja krung Lahap Mudi Mesra. Urung kenong kutuk ba Abun Aziz, ba gurai ge, ba ayah tuan. Yang Abun Aziz gepa harum di daerah Mudi Mesra apabila dipedong fasilitas rumah sekolah. Gepa harum li Abun Aziz. So na dupu urung don dupu cuma han kejut jawab, han kejut pegah. Dan han kejut pegot sabuh video lagi abusi pegot video kanya. Lun dupu. Ramai tat bangsa Aceh yang kata peluh pikiran dengan video abusi. Alhamdulillah. Jai tat. Karena rahasia-rahasia seperti penguasa-penguasa zalim dan ulama-ulama suhu laknat tilah kata buka itu. Barakon hana saja kun. Selama abusi pegot video alhamdulillah bangsa Aceh ramai kata buka pikiran jino. Kali tu yang toh ulama warisatul anbiya dan yang toh ulama suhu laknat tilah. Karena tu ceritakan yang you mendoa tiga tu Bang Lahap Mudi Mesra ke abusi. Karena jai tat abusi dengar, wate abusi dengar ba urang preh gerong kutuk oleh Allah. Menancit kurung mendoa bergelaknat. Atuh abusi oleh Allah hoka. Hoka urung mendoa. Mendoa ke abusi cukup god bergelaknat. Bergelaknat atuh abusi oleh Allah. Kanya hoka urung mendoa. Kena iu temenyong lagi-lagi Tengku Nurdin Syirih na pernah cik kemohon doa ba Allah semoga Allah bergelaknat atuh abusi. Kanya. Hoka. Hai tengku jahiliah dong. Kalau na tuh abusi dia. Benar tu boleh urang don. Doa urang don hai perti kaum jahiliah han geterima oleh Allah. Han kabulkan doa kaum munafik lagi-lagi awakah. Han geterima doa Islam munafik han geterima oleh Allah. Han apa kaya mendoa han kabulkan oleh Allah doa awakah. Karena awakah awak kabih murtad dum. Seperti binatang kabih murtad dum kabih syirik dum. Maka han kabulkan doa. Abusi lempah ya abusi kun ku ulama. Karena ulamanya nakeh warisatul anbiya, waris